Kapitan Enteng! Maray! Ay na talaga ang makakatawa ak. Ay kat, ibagam ano niya tikat katawaam. Ay, aguray ka amaray tagkat katawak pay. Ay, tinakita mi taglawlaw. Takas tauna pa nagkatawam. Makapaulag ka talaga. Ay! Ibagam ano niya tikat katawaam. Tagkatawak may. Ay! Ni Kapitan, kitaom ngamin ati panagnana. Ay! Ni kapitan tikat katawaam. Asino kumapay ngay? Isulaang may timagmag na dita kalsada. Apay aya. Anya tikat katawaam ni kapitan. Agkyad-kyad amagmag na, kanagpilay-pilay. Ay na, nagdagsin sa launay jay tiyan na nagdakkel. Ay na, di mon katawaan. Tasimmakit man ang dagitisaka na. Simro, ti sakit na itisaka. Ay, nagalas apan nagnatimay sa kapitan. Ay! Kadangarod mo nasakit kan kuana. Ay! Saan mo nakatawaan? Tauray no nasakit ti saka na. Aramidin na latta ti trabaho na. Ay! Panlatta di barangay hall. Ay na, nagalas at talaga ti panagnanamaray. Ay! Sapay nagpig sa ti panagkatawag. Makadlaw ni kapitan ano kasta. Nasaya ate may kadititersena kwarog. Andaman ibagakkan ka. Anya day ta kagawad. Itulod mo mo't ni kapitan. Ano kastya amapan ag duty di barangay hall. Agpilay-pilay amagmag na. Amawak nga agpilpilay amag na. Kat apay nga rod adi mo itulod. Nairanamot nga min perdi ti tricycle kaw. Bimtak ti dalig na. Naikat pa iti manibila na Ay, unay mo't daytan. Iswadyak na itulod ni uncle kaw. Kinat-katawaan ni Marituyang di nagnana. Ha? Payakin at katawaan na. Ay, kas jengar ti ugali na Jaco Marek. Naglaing nga guyaw. Napanugak anak na. Ay, apay ngamin anag na ka manipod ijay barangay hall aging ganito balay. Kat kunamat ang nasakit dagita sakam. Oray na sakit kaya't ko ti mapan agtrabaho. Jak mabalin abay-bay anti barangay. Ay, ada ka no ibaga ni Kwarog. Anya day ta, Kwarog. Inuy-uyaw kan kinat katawaan na kanina na tuyang. Anya, inuyaw na ni uncle mo. Unantay. Na, Agkumari kami paymat. Ang uyawan na gayam ni uncle mo. Ay, makaungetak no kasta. Uray sa kantay. Kagurgura ko ni nana tuyang. Gapoy ti araramidan na kini uncle kaw. bayan nyo latta ka di. Naguyaw latta aging gat kayat na. Ay, saan ang mabalin kanyak ti kasta? Ay, aginura kami no isaw. Unantay. Na, Ay, uyawon tayo mamut ni tata ba daw? Anya nga tamot ti marik na ni nana tuyang. Chip! Awan mo lat pasahero. Naguray tayo lata Anda siguro inton madamdam No daw may, sakti mo na amang itulod. Kastamot at talaga titungtungan ta. Ayos! Uy, adan pasaheros ka. Ni tata badong day ta Itulod dakman na dyan ilay. Asino ka na kayo tinakapila? Siyak, tata! Umay mo pandaran nun Tayo tulod na. Uwin, tata ba daw? Aguray ka. Kusay. Sakbay nga itulod mo ni tata ba daw? Anda pa ibagak. Anya rito, Chip? Itama tilapayag ni tata ba dong Apa tilapayag na? Banggeng! Dakdakal jay may isa. Siyaksa, may tikat katawam. Kwarap. Kanjay abot ti agong na Apa man ang Chip? Bangging mo't lang. Bas-basit jay may isang abot na. Ay, di dak katawa na. Chip Kwarog, Saan ang agluglugan nay? Sarting mong katawa, Chip. Saan ka nung aglugan ni tata ba daw? Tata ba daw? Banking tilapayag kan abot ti agong na. Mita, kun kay, tasak tu uyawan niya. Ay, pumanawak man lalay.
Pimanawan. Tatama daw! Agsubli ka! Ay, bayamaw. Di mo lapdan. Basol mo. Inuyaw mo tumang amin. Iso pimanaw. Pimanaw nga rudain. Uyawam kit di Ay, wala niya. Ay, ururudan taki din. Tatama daw! Bangking tilapayag na! Pati abot tagong na! Sige bay, agkatawa ka. Pigsama ti agkatawa. Mayat ti aguyawan na. Ni, apa yan? Anyat mapasapasama kan ka? Dan samit, simbrek, ngilaw iting iwat ka. Ay. Agbras ka nga, Meng. Ay, Jeep, parwar man ding ilaw. Ah, Maray, Jack kaya tinaramid ni Marito yang kaniinteng. Inaramid na nga. Kat no inoy uyaw na kanugayam. Ay, wan. Agpaysuday ta. Siyak ka mismo tinakangay. Kinat katawaan na pa'y kano ni Inteng. Kawan. Ay, nasakit mo't itiriknak. No adda manguyaw ka ni Inteng. Nang runa no katawaan da. Wan maray. Makitak lang day abadong tauyawak mat. Sige. Iparik namot kang kwa na tirik na timauyaw. Day, iso day ta lumabas do ti tersena Agawid samay. Kano nakitak lang itay amagmag na. Kuna nang agpailay. Nagbiit mo ngay. Damagan taman no naggapuan na. Paribadong! Papanam! Agawid na ka. Naperte ti aldaw ka. Nagpapukis kansa. Wayne, bagay ko kanukay. Dahito apukis, maray. Nagkuna abagay mo. Nituyan ka. Ay, saan mo abagay day tapukis mo, paribadong? Ha? Ad-adda alimmakay kan limaad ka. Yay. Sigod lang arudan alaad ka. Ngam, karkaro alimaad ka, gapo iti day tapukis mo. Maray. Inuyaw mo mo't atalagan. Kan, ad-addan amadlaw day takasla ilipante nga agong mo. Ay, agawid ak man langay. Apa na gano'n ti manguyaw kanya kaya? Wait. Kita, Mare, nakaungatan ni Paribadong. Nalaing ka magayam na aguyaw, maray. Kunak man no nagpaili ka. Ayan nga ginatang mau. Kan nagbiit ka matay. Anya pa'y kumangay ti ganas kong agpailay. Adumot ti makamalas at tao itang aldaw. Makamalas at at tao. Kitwain, Inan-ano da ka? ni kwaraw kanya tanod na. Inuyaw-uyaw da kanya paradaan. Kinatkatawan da pa'y. Anya? Hiyo na yan. Iti kwan, nakitak mo ni Maribanang iti tersena ni Marikwanang. Inuyaw na kamay? Wayne, yak kano bagay da iti pukis ka. Katno bagbagay mo? Imubing kanto pa'y di tapukis ma. Kung amto mga minanalaing ka ngagpukis. So ngay manugot ak ngagpapukis kin ka. Ha? Aglalaban kamay no kastang uyawon dakan. Anya, Apa ang kida ah? ay agtal na ka man. Saan amabalain nga uyawon kan katawaan da ka? Ha? Talagang aglalaban kamay. Inteng, nakabalas akon. Inuyaw kumot ni Paribadong. Tilar arami demit. Apay nga min, ta inuyaw na ka ni Marituyang. Ay talagang agsakit tinakam ko Di mo pala binaybayan. Ay saan ang mabalin? Jack mabalin ti aguli maklaktan. Apay, isula ang ayat ti ammo na ti aguyaw. Nay, badawng. Anyang itar aramidam dito'y salas. Aldawang. Namagan pa'y lang, may. Kita man nakatugawak. Ay ingkag trabahon. Yak kaya't ti mapanagtrabahaw. Mabayin na karumwar. Dakil ka no dahito agong kaw, akasla ilipantay. Nagkuna. Ni Maribanang. Inuyaw-uyaw nak nga ron, idi kalman. Kan dahito'y pukis kaw, ajak bagay. Lima kay, kan pimangit ak ka raw. Kahit no saan ka mapanagtrabaho. Kasano nga iti kanta. Ay kat saan tamang mga anin
Ay sus, maruruda kaun. Kay paparamngay. Mapanak agreklamo kin ni Kapitan. Nasaya at kadiday tangar aramiden day ti padada taaw. Papa na Marituyang. Mapanak dita barangay haul. Inak agreklamaw. Anya ti reklamo Ireklamo dagiti nanguy-uyaw kin ni Badungkaw. ni Maribanang. Number 1 dayay. Di mo magayam kaya't amauyaw ti asawam. Ay ka talaga Awan ti asinuman amang uyaw kin ni Badungka. Inuyaw mo ngamin ni Kapitan. Iso agim mura ni Maribanang. Inuyaw ko ayamot ni Kapitan. Kano siya ka mismo tinangibagam. Pudnumot nga men imbaga. Kinat katawam ni Kapitan. Malagip mau. Jak mo't pinigsaan. Awan mo't nakangag iti panagkatawa. Anya nga awan. Nagpigsanto pati pa nagkatawam ide. Apay ngamin nga imbagam. Sikrito talatta ko mga mino na. Naigalis nga ron ti dilak, mat. Nailawan ko na naibaga. Iso abasol mo lata. Uyawan na. Umay ka matla agreklamo. Kahit si kagayam ti Kapitan. Day takat ti kunak. Ngam sa anak nga agungat. Nga oray inoyaw nak maray. Nga oray kinat katawa anak. Jak agungat. Ni Badungkaw, Kapitan. Kalpasan nga inuy-uyaw da mariba ng kankwaraw. Dinan kaya ti agtrabaho. Day ta ti epekto ti aguyaw-uyaw. Dinan kaya ti rumwar ije balaymay. Mala, bayam ta bagbagak dagiti nanguyaw ka ni pare ba daw? Ay katrumbang lang nga. Nasakit tinakam ko. Taoy-uyawin da ni Badungkaw. Kano nagwapaw? Kat mamati akmat iti data. Iso na lang ta medyo tingid di ulo na. Ay, apay dayay. Naguyaw ka magayam, Kapitan. Ay, kwa, sure. Saan kayo man nga aguyaw-uyaw? Inuyaw na kamot nga ni Nana Tuyang. Di inuyaw mimot ni Tata ba daw? Diyak ka mo taguyaw, Kap. Naisursuro taklang ka ni Chip Kwarog. Lakay pa di inuyaw mo, Kwarog. Senior citizen. Katuray si kamot, Uncle. Senior citizen ka, mate. Lakay uno bakit? Ubeng kas jay, saan ang mabalin nga uyawan? Saan ay, Kapitan? Kasanungay nun na uyaw da, Uncle. Di uyawan, mate. Ay, bay amon, day ta na uyaw. Maumadan to. Awanan ti manguyaw kan ka. Ingkag trabaho. Kasanom nga amaw nga awanan ti manguyaw kanyak. Napanak nagreklamo kin ni Kapitan. Tanuyawan dak manay. Ay na, nagsakit tinakim ko tuya. Ingka kat agtrabaho. Dayta akwarog, naglay nga guyaw. Inuyaw kunto mga min ni Kapitan. Dayta, ti bagbagakin ka. Noan niya ti aramidam itipada mataaw. Mapasamak mutkin ka. Angam uray inuy-uyaw ko ni Kapitan. Di nakmatlat ta ginura. Kapitan gayam, angam sangay. Sa anak mo ta kapitan. Iso analakalaan masaktanak. Ingka kat agtrabaho. Tanay, italangan nga isang ko ginabati abagasta. Ay di nakman pagdanagin to yan. Ay sauspud no ti bagbagak. Awanan ti pagbiagta. No di ka pa'y lamapan agtrabaho. Kitaem, Kwarog. Adda manen ni Marituyang iti tersena ni Marikwanang. Wala nga raw, Dantay. Anya nga tati aramiden na ijay. Makis-istorya manen, Ay, uyawan, kan katkatawaan naman nga tan ni uncle mo. Sabay ko na ni Uncle, asanta ka nun nga uyaw, Antay. Win nga rod. Angam, saan samot asumardang ni Nana Tuyang amang uyaw kini Uncle? Ni uncle mo nga tamanan, ti uyawan na. Sigurado da ita. Katno kay kayat ng uyawan ni Uncle. Ay, talaga adya kun mapasensyaan no kasta ti aramiden na, Kwarog. Nagdapo ang paray. Mapanak nagtrabaho pare. Katno ko na ni Marito yung amabain ka na mapanagtrabaho. Uy na, tayo nuyaw dak ngamin pare. Oras siya. Inuyaw dak ngam sa anak mo't amabain na rumwar.
Sika mamito ayaw wenda kasla ilipanti ti agong na pare. Sak ni, akyad-kyadak ka no amag na. Kahit saan ka nakaungay pare. Saan saan mo't anak sa ti kinatawag? Ay wala niya. Iso nga no uyawan da ka. Ikatawam lang pare. Maumadan tulad ta. Aduyan tigat-gatangam a sardinas, Marituyang. Ay, agyaman akmaray. Addan trabaho ni Badungkaw. Iso ang makagatang akon iti sardinas. Apay ngamin asimar nga nagtrabaho. Inuyaw nga road ni Maribanang. Kita ama. Mayat, ti pa nagsarsarita da kan ni Kapitan ni Jayegid ti kalsada. Kita ami da, Maray. Ah, aywan. Ay, sana kun nga agoy uyaw, Maray. Tung palam day tangay bagam tadakas ti agoy uyaw. Day tatigim muraan ni Maribanang kan ka. Iso nga rod nga agawid akong tamapanak man nagparti iti manok tapadigwak ni Maribanang. Peace offering ko kunkwana. Ay, nanatoyang. Amom ita no anya tirik na ti mauyaw ti asawa na. Iso nga iserdeng munday tamadi nga aramid mo. Ala sige! Diton tinagibusan ti sabalipoy aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Jun Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan. Kapitan Enteng! Maibos magayaman ti arak. Ay naman ta, kwarag. Ay, gumatang tamanan na, tataba daw. Ay, wala niya. Magdad ka pa man, iti dua abuti ti arak. Hagawad kwanang. Pakidrawing mo pala ang dita. Napuskol anot bukmap. Asino ti istak? Ni Kwarog, wano si ka? Saklatan, maray. Sana balay. Bayanak tumutlaeng. Mabitlaan nga raw, talak, tigat-gatangan yaw. Nayunan ba iti pulutan, tata? Naibusan ti pulutan, ta. Anya pulutan ti kayat ma. Urayan niya lata ditan. Marikwanang! Dapay na yun na. Nayunang pagayam iti pulutan, dayta ara. Ilistan mo lang, mare. Anyat gatanga, Marituyang. Ay skindi man no adda, Maray. Nay, an-anwam ti ice cream day kat nakasapsapa. Para kin ni batong ko nahangover nga main. Ayun gayam. Dito'y tirsinam ka day, tinagiinuman day dirabe ay, Mara. Duwada ka ni Kwarog. Ay, dinanayunan man na yung tiutang may. Wan pulutan kan arak tinaynayon. Mano abuti nga iti arak tinutang na. Ay, upat abuti ti inutang dangam ibagaklatan nga inam. Ay, inam, Marituyang. Inam? Nagadon ngay. No di ka mamatay, day titilistaan. Kitaan. Bag-abigat mo, kagawad. Kastamat kan ka ako, Sep. Anyat gatangam. May kubayadan ti utang ko, kagawad. Bayadam amin. Una, tapno mabalin man ti umutang. Mabitla nga ron takwintaag. Daytaw. Equals 905 amin ngam nayonak pa iti 300. Di nan tumanlaw. Manungay ti utang ko, kagawad. Akwa,
1,205 amen. Kusay, Talo asag pa 500 day ta. mabitlaan tasuklian ka. Kun ka. Di na kwenta nun. Instant 300 pesos. Kunaman. Agpampanunot ka kaday, abadaw. Agasem man ta inem abuti ti arak ti inutang mo. Plus pulutan niyo pa'y. Inam kunam tuyang. Katuan, day tamat ti ko na ni Marikwanan. Nya. Kaslasaan mo nga inam ti malagip ka. Kasano ko maamalagip mo, kat nabarbar te ka nagaway. Ang mga nuninayunan ni Marikwanang. Tani Marikwanang pa'y ti pabasulam. Ay nabadongay, masuruna man kan. Ay, sure tuyang. Sure. Anya ti gagaram, kapitan. May kamot di ti balay. Kasaritak ni pare Badong. Ada ipaaramid ko kan kuanan no kayak na. Ate, paramid mo kanyak, paray. Ipadalos ko kumakan ka. Di kanal iti batog ti balay may. Hindi kang nagtatangdanan ka. Manungay, titangdan mo, paray. 500 per day. Diyak ngamin masikaso. Busy ak. Mayat ka. Ay, kituwin na, paray. Kaya't ko tumulong, kapitan. Tapno mabibiit amalpas. Una. Tulungam ni pare Badong. Tapno malpas adagaos. Agyaman kamay, paray. Na kayo pala ti makaamo iti meriendaan nyo Kan kanan nyaw. Saan kayo ngamin ang maasikaso? Kan di na kayo maasikaso ni Banang. Ay baglaangan tanasabat ka dito kalsada pare. Saanin ang masapul ang mapanak iji balayaw? Ada ka dito ibagang, paray. Awan. Itad ko lang titangdan nyaw. Ito Agyaman na ka, paray. Sobra day ta Ang mura di mon itad ti barya. Wano suklay. Igatang yulatan iti sida inyo kan ni Marito yang. Ay, agyaman ak manay, paray. Intad gaya man ni kapitan ti tangdan ta nagdalos iti kanal, badaw. Wait, inted nan tuyang. Adtoy, 1,500 pesos es. Na, katno ti ko na kanyak 2,000 ti intad na kan. Apay ngay, 1,500 lang, tinabilang ka. Ay di nakluklukon si kabadaw, tapagbayad ta day ta iti utang ta. Ay, aguray, ulitan kabilangan tuyang. Ang mga nagkamaliak lang 500, 1,300, 1,500, 2,000. Wan gaya, 2,000, tintin na. Mutoy amin day ta. Bayadak matlaang ti groceries nga utang ta. Kun ti arak nga utang mo. Tapno agpautang tumanaw ni Marikwanang. Anya. Mano amin ti utang mikan ka, Marikwanang. Bayadam amin Maray. Wun maray. Sigay, kwinta mo numanaw. Nakababain mo't numabayag ti utang mikan ka. Mabitla nga rod takwinta ay 346 plus 87 plus 13 plus 1,372 amin. Nayunak iti 300. Saan na balay? Tadi na madlaw. Mano amin nga ay maray. 1,672 amin, Maray. Inayon mo ka didita ti arak nga inutang ni Badang. Wen. Adto'y nga rod maray. Urayam ti suklim Thank you, Marikwanang. Fully paid kami na. Agpautang kanto manay. Ay katuan Maray. Umay kayo lang dito tersenak. Pautangan kayo, ta good payer kayo. Anyat gatangam, kwarog. May kubayadan ti utang ka kagawad. Mabitla nga ron takwintaak. Sige laang. 45 plus 60 plus 89 plus 32 plus 17.
271 laang ti utang na. Kasanungay day ta. Ay, 50 pesos lang ang tiinayon ko. Wanya, nakwintar yawn. Wine, nalpasan ko harog. 321 pesos amin. 321? Nay, apay akas tati reaction mo? Eh, 271 lang mati amok nga utang ko kada kayo kagawad. Isumot ti adda itilistahan ka. Dito yaw. Na, naglista gayam. Aw, apay adi kay makasungbat. Mingmingan nyo lang maday tapapilan na kailistahan ti utang ko kada kayaw. Ay, kwa. Ay, mabitlaan ta kwenta ak mananman. Ang mga no nagkamaliak. Plus. Ay, 271 ngagpaiso. Ha? Nagkamaliak. Nagbayag kayo mga nagbayadan, Jeep. Eh, kasanumot nga main. Kunan ni kagawad ko nang at 321 ti utang ka. Imbis at 271 lang tinatutal ka. Ha? Ang mga nunay nayunan naman, Jeep. Isumot lang ti kunak. Agasam nga di 50 pesos nga inayon na. Ay, maguri ka. Ang mga no sinubrahan natin siningir na. Hindi nagbayad ak iti utang ka. Ay, tsaka mo ha. Ay. Abay, di mo ka di ilis-lista dagiti utangam kan kwa na. Saan? Itapay lang, rugya mo ti agilista. Tapno into nagbayad ka, ikumpir mo lang ti listahan na itilistaam. No matado ti katangam, kat bayadam iti cash, kwintahan mo't lang husto ti total ni kagawad. Narigatayin, sapay nagrigat ti agbirok iti kwarta itapanawain. Ay, kasta nga rodin at yaramidan. Anyat gatangam, Posep. 5 soft drinks, kintalo abalkot at tinapay kagawad. Nagadun ngay. Kagawad, meriendahan mi kada, Jeep. 205 amin ti bayadam. 205? Nay, apay akas tati reaction mo. Sagmamano ti tinapay kan soft drinks. 25 ti may sa balkot at tinapay. 20 mo ti soft drinks, iso at 205 amin. Nayunan yun sama kagawad. Ay, di kag pabasol Amok tag total. 25 times 3 equals 75. 20 times 5 equals 100. Di 175 kumakagawad. Apay nga 205 ti singsingiram. Na, naglaingan dito ako, Sep. Natamingmingan na mulat ang kagawad. Husto 175 ti bayadak. Kwa. Mabit man laing, ta ulit akakwintaan. Amangan no nagkamaliak. Aw, apay nga itakalaan ko sa'yo. Kasi daglang matitirsina ni kagawad ko na nga. Kasa no? Sobraan na mutan ti singirin na. Imbes 175 ti bayadak, 205 ka now. Ha? Kunakon kahit. Nainayunan na ti singsingiran na. Maditer aramidin na, Chep. No, idi pa lang anay nayunan na ti singsingirin na. Ay, dakil mutin atin ornong na. Una, agasong nga data. 30 pesos kan 50 pesos nga inainayon na. Ay, nasken ama-amuan ni Apo Kapitan ti maipapan iti daytoy, Chep. San pa nga ita, kusip? Ah. At da bisita iti barangay hulita. Ibagatan to lang nga ininton bigat. Sige nga roda. Inta nga rodan ayaban dagiti pada ta tricycle driver. Agmirinda tayo pa eh. Nay, napayakas lama kaungungod ka, tuya. Adda ngamin nadamag kaw, may papankin ni Marikwanang. Ha? Anya tinadamag mau. Nainayunan na ka naw, tisingsingiran na. Anya, Wan, luklukwan na tayo a customer na. kay anya nga ron teramidam ngay. Padasak ti gumatang. Kayat ko apon ka, nupod no ti damag may papankin kwa na. Tanupod na. Ha? Agsungbat na di Marikwanang. Daytoy ti katangak. 5 noodles, 5 alata ti sardinas, ken 2 balkot at tinapay. Kwenta man numanaw. Sa nga pulaw ti may sa noodles times 5 equals 50. 5 sardinas
times 25 equals 125. Dua at tinapay times 25 equals 50. 50 plus 125 plus 50 equals 225. Ito yan. Ay, thank you, Badaw. Sige, tayo nak gumatang. Anyat gatanga, marituyang. 5 noodles, 5 sardinas, kando at tinapay, maray. Mabitlaan, tala at tigat gatangam. 5 noodles, 5 sardinas, kandwa at tinapay. 1. Manu amain. Mabitlaan, takwintag. Nayunak manan iti 20 pesos. Sana balay, di nang tumaamuan. Ay, 245 amen. Ah! Ha! 245? Luklukon na kaday marikwanang, ah? Luklukwan nga. Agin di ka pailaan. Amaom, sakbay nga imayak dito'y tersinam. Kwinintami kin ni badung ko, numano ti bayada. 225 ti total na amain. Apay ngay at 245 ti singiram. Ay, ay kwa, mare. No kasta. Pudno nga raw ti agwarwaras adamag may papankan ka. Nay-nayunam ti sing-singiram kadagiti customer mo. Ah, ha? San kon nga laan de tagat-gatangag? Nay, apay ngay, alam Tano saan ireklamo ka ni Kapitan? O di oray agreklamo ka. Saan ko nga alaan day tamaray? Maruwam ka? Saan gayam Ay, anay, ikaw! Nagsakit matan, di ko nam saan ka abalsan, day tumat. Anay. Kogtaran ka pa'y! Ay, ang sardi kayo! Pag-apaan nyo, aya! Nayon kay akasta. Ay, kuha kapitan, basol ni Marikwanang. Ay, apay asyak. Si Kamay, tadi mo kayat nga alaan pasupot mo sardinas, noodles, kan tinapay. Apay ko mga alaak ngay, kat sobra ang matisingir mo. Pudno ka di kagawad. Kwa. Asub-sobra am tising-singiram ka dagiti customer mo. Kapitan, Isumatlatin na ibagada usep kan kwaro kanya. Saan anasaya ti kastagar aramidam kagawad? Kasano nga umasinso ti negosyo? No nagulang ka man. Ay, agbalbaliw kan. ay na, kagawad ko nang. Agbalbaliw kan, laglagi pam at inegosyo, kat saan nga umasenso, nulukluk ko matipadam at tao. Ala sige, ditang tinagdibusan ti sa balipay, aparang, dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insura para itiradyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Kapitan Inteng! Adayo pa iti eleksyon. Ang mangpol politika manay ni kumparik nga inteng. Nay, apay anak ko nam dayta, tatabadong. Di maya makita. Nga dumanan na iti tao dita barangay hall. Nakapila na nay. Kita ba? Agiwarwaras ngamin ti barangay council iti libre abin Kun kay. Mangpol politika manin day ta kumparik. Adda ka no ngamin krisis ti makan. Isong agiwaras da iti libre abin tapno agmula tayo kat adda kanan tayo. Nagatidog laki din ti palawag maun ka, John. Ha? Ti ko na pasimple pa nagkampanya day ta. Inting bating-ting pa. Ti ko na.
Intakit din makipila, Tata Badong. Ay, diyak la kaya. Ado dita mabalin ko nga imula abin eh. Hagbibisi na kaya mapandumawat. Kunak man no napan kamot nakipila ije barangay haw. Gambarak ko ma. Nakapudpudot. Ay, diyak la maanusan ti makipilpila. Libre abin ije iwarwaras da kapitan. Isukit da ita. Libre nga iwaras dagiti barangay officials. Ang pasimple damay nga iyarasaas abutusam to ida. Saan mo't siguro akasta? Kaya't da tayo laeng atulungan. Taadda ka no mapasaran tayo a krisis iti makan. Patsamay. Nangruna da ita nga inting bating-ting. Kaya nasaway ni Sulangay ti agnanayon nga agkapitan. Uray an-anwem taado dagiti proyekto na dito'y barangay. Isulat ta ati kayat dagiti tao. Ay basta siya. Nauma akaw. Yak la kayat ti makipilpila. Ingka na, no kayat mau. Maray, mabaling nga tama ay amapan kami makipila kin ni Badong ka. Ay kat mabalin basta taga-kabildatan kayo, mapan kayo. Kasanungay, kat saan mimot ng butbutos ni Kapitan idinapalpalabas nga eleksyon. Oray na minsan, saan yung nga imbutaos? Kinapudno na maray. Sa bali a kandidataw ti imbutos may. Kasta aya. Ang nangabaklat tamot ni Kapitan. Uray saan mi nga imbutaos. Nagagat nga men, kan talaga nga aramidan na titrabaho na kas kapitan. Un nga raw. Sige, inakman mo nga raw makipila. Ka ni Badong mo ngay. Di namot kaya. Masadot ka naw a makipila. Iso asyak laengeg. Dagito'y abin, nga itad mi kada kayaw. Imula yu Tayon maapit yaw, ikanda kayon tumanain. Waraw! Adda at dito. Ay, wang nanatoyang. Nasayatan na kaumay ka. Ni Tata Badong ngay. Masadot nga pila. Iso asyak laengen timay. Kalpasan na maalayo ti bin nga imulam. Mapan ka kano kini anggel ka o tadda kano ibaganakan ka. Alam mo di bin nga imula, maray. Wen, Kapitan. Aywan, where is pare Badong? Adda ije balay mi Magamit ko matay may. Ngamen, special treated ko kan kwa na. Aya. Oo. Sigurado ang maragsakan Sige, Kapitan. Taibagak nga umay. Sige mare. Panagkunak, titid na kanyak, kat arak. Haginom kami kanaw. Nabayagan kahit asaan kami ang naginaw. Iti panagkunak. Kwarta, titid na. Ay, kat mapanak adagos Wen, sayang mo. Kita manlaeng anya, tuyan. Uray no nagdadakas dagiti bagbagakin ko itiliklikudan na. Ikan naglata iti espesyal. Kat no bagbagam pay asaan kayo nga agkumparay. Wan nga ran. Ang labnak magayam dahi ta akumparay. Espesyal ko na maray. Iso mo lagayam anak kaisam alimabas dito tersenak ni Kabadong Mapan na nga rod alaon dya itad ni Kapitan nga espesyal, maray. Nagswerte mo tan. Da kami kakagawad, di na kami pa ikan iti espesyal. Siyempre, sa bali ni Badong kaw. Anya nga tangay day nga espesyal nga itad ni Kapitan kan ni Badong Mau. Kumusta kan paray? Itay ka pa ako manatawa paray. Maumaakin ka? Kung kumustaan ka nga rutan, nabayag adi ka nakita. Namiss ko ikaw. Itad mo kay Denje bagbagam kinituyang kao nga espesyal nga itad mo paray. Ay mabit lang ta irwar ko iti drawer Darasima, dapay papanak. Daytan, awatam. Kanya nga dito paray. Bukal may. Uwan pare. Imulam abok-bukal tinatag. Espesyal day tayo. Kastoy midlaing di warwaras mo kadagiti tataw. Sabali pare. Espesyal day tabin ko nagkaroon. Sikalatin ang tidak iti dayta. Ay agawid akon pare. Espesyal. Bukal mo ilagayam. Ay mabit lang. Guri ka adi ka pumanaw.
Anya pa iti ibagan pare. Isurukon ka, no kasano nga imula day ta abukal. Ay abukon pare. Naa, Manalo na ka ng pagklan. naa. Yaki din ang maw. Ay, di nagmansurwat. Dayta, tintin-ninting bating-ting ay bagbaga ng espesyal. Na ay una yan. Uray mula intupak. Naibulungdan. Ne, bukbukal mat ngagpaiso dagito inted na. Espesyal na kita? Dakdakkel dayto inted na ken ka ako na ng espesyal. Bas-basay dagiti inted na kada kamay. Espesyal. Kunak no arak. Kunak met ano kwarta. Ay, diyan lang ko manap na panay. Sayang lang yung oras ko anapan. Naturo nga lang ko man. Aguldag ka man ako nakaon. Sumbro manan ti satot mo. Kita niya nga teramide. Ay katingkay mulan adagito'y bininga inted ni Kapitan. Doon bigat taon. Itan, malipatam tumanon no ipabigat mo pa ilaang. Nungay nga tasikan, timapan mangimula. Agluto ak! Di nakibaon no kayat mo timangan. Ingkakat agmulan, tanay, dagiti daduma, imuladan, dagiti naalada abin ay. Ay, yun ay katikas tuyay. Imulam anaimbag dagita abin ay badaw. Nagswerte ni tata ba daw? Lay, apay chef. Agasam, iso tinangtedan ni uncle ko iti special abin eh. Saan ka dada kita dinala kang agtubaw? Dadakkel pa'y ano agtubaw. First class talaga. Ay, di na pala itag kanya. Ay, kunak ano siya ti pangtedan na. Ngam jemot gayam kumpari na. Inmula yung kadin jainted ni Kapitan Abin maray. Jay special kaday maray. Jay special kan lokal Una, naimulan ni Badungkal. No kasta, makaapit kayon ton iti first class anatag. Nagswerte kayo matayin. Anya ngay mati swerte ijay. Kat bin medyo dadadakkel laeng matjay inted ni Kapitan ako na nga espesyal. Espesyal day ja talaga. First class. Aya! Wun! Isa patubwan nyo kan pagbungaan nyo. Ni Badung ko taiso tinangimula. Isaw ti mga sikaso kadagijay ang mula. Ay na, day taman agul-uldagan ter aramidam. Ay na. Kahit, Day talatan ter aramidam. apay, dakis ayat aguldag. Kaawang mga roti maramay. Nalabsak ni Kwaraw, agmulmula. Uray ni Kapitan, agmulmula mat. Si Kangay, day tala agul-uldag ter aramidam. Naimula ka, dagiti binay, arumbang nga imulat ako ma. Imulam laan, Kutmo na. Apay niya pati sa bali aya. sibsibugam, inikat mau dagiti ruot ang nagtubo iti aglawlaw da. Ado dagiti manok, nga agkaray kay kadagiti ruot. Iso saan ang masapulay. Inabunwam ida, Saan ang masapul na ita-abu-abu no? Iunay ka mo laki di. nungay adda insiktaw kat kanan da dagiti bulong da. Adda nga rod dagiti manok, amapan mang sipit ka dagiti nga insiktaw tuyang. Ay di naman surwan. Tamok ter aramiday. Ay, unen. Nabandugak. Naggapo ka siguro di tabangkag mo niya, Kapitan. Ewan. Lininisak nga men, dagitiin mulak abin ay. Wan atap nagtubo da. Inabutwa ko na. Sana balay tainton agbunga da adapitam, Kapitan. Ewan. Husto, tikinunam kagawan. Saan tayo amarik na day tayo bagbagada a krisis iti makan, ta nagagat tayo mga agmula. Kanjak kayat nga dagbisin aka barangaya. Iso nga rod anang iwaras tayo iti libre abin tapno awan ti agbisin. Umay ka, Kapitan. Tay pakitakin ka dagiti mulak. Na. Nagtubo na ba tayo? Wen, Kapitan. Naglalang to daw. Talaga nga inaldaw nga sa sikaswak ida. Mayat mala. Ituloy mo ti mga sikaso. Ay, anda kayo matgayam di tawi. Ay, impakita kini Kapitan dagiti nagtubo ang mulak. Nay, umay ko kumaya ban ni Uncle Kaw, tay pakitak mat dagiti mulak. Agsabsabong dan imunan nga impakitak dagiti mulak. Siya kumapay Ay didak pagin nagawan Ta kita dagiti mulay. Awan ti inunaan. Ha? Ala, Wanaw buyon-buyon datan. ha?
No asino ti umuna, so ti umuna kita timula na. Kaya't mo, kwaraw. Ay na, imay da impalakon kanyak dagiti bunga ti binida, mare. Isunda kita, maray. Kita nagpipintas dagiti bunga da. Addan igatang da iti bagas kan adda si daenda. Di sanda marik na tay krisis iti makan. Nga raw. Nagbiit amalako dagiti abunga tinateng, magatang adagaws. Kumusta nga tangay mat dagiti mula ni Badong ka? Nagbunga damot siguro na. No nagbungan dagiti special abin ay na, nagbiit a pagbaknangan dagijay. Kasta? Nangruna itatanag ngina ti presyo dagiti natang. Ay, inak man damagan kin ni Badong no kumustan dagiti imula na. Danuga baon! Kasta! Uppercut! Naglaingan! Kuktaram! Wain! Kasta! Maminsabay! Datwagain! Badong! Ay, dinakman ka sa sarita. Tagbuy-buyak. Idupom day tatibay tagdadamaga. Nya! Panginginid din mo. Dagiti bining nga inted da kapitan. Apay dagiti binay. Nagtubo da ka dain. Ay, diyak mo ah. Di mo amaw. Kunam ngay mulam. Kituwain, imulak mate. Ala, inta kitaan. Sika na, timapan mang kita. Di talang madlikodan ti balit tinang imulak. Inta kitaan. Tano awan ti maipakitam kanyak. Sikati imula. Iyay. Nay, apay ngay. Di mo nagtubo dagiti imulak ka binay. Ruot mag dagiti na imula ditaw. Nga raw, nagdadakkel aruat. Jay special abin ay. Awan mo ti makitak ang nagtubaw. Ay, Diyos kay. Basol na kita amanaw. Apay apabasulam dagiti taraken ko amanaw. Una, takinaray kay na. No kumatay na ladam. Saan da kumakinaray kay? No sinibugam dagita amulam. Nagtubo da kuma. Di ka kadi umanong dita. No inabunuam kuma. Nagbunga daan. Kat mapagnumarantay daan. Ala, kuston. Ita, marik natan ti krisis iti makan. Gapo iti kinasadot mo! Ay, sus. Ay, danugan naksamit ito yan. Ay, sana. Awan bagas may maray. Apay nga awan, Awan igatang may. ka ginaglakwan nyo itinateng yung ay. Adayamat inlaklako may. Kung nakano inla kayo iji ilay. Tadagiti daduma ka barangayan tayo ka nagilako dan ijay. Awan mat mailako may. Tanimat badong ka. Apay ni Badong Mau, Binaybayan na dagiti mula na. aniya. Imula na lang. Di na mo tinasasikasaw. Ay kat, awang nga rodan Kasano kayo ang maikan manen ngay? Ay, sanda kami nga ikan, maray. No nagtubo dagiti mo na anaited abin iyo, ikanda kayon tumanan. Agam, saan mo ta nagtubaw? Ay, awan nga roden na, maray. Makamunton ni Kapitan. Isa tag desisyon. Saan mo't gayam ang nagtubo dagiti imulayaw. Da kayo pa tinangtadan na iti espesyal abin Ado ti makan dito'y barangay tayaw, tanagagat dagiti tatao nga agmula. Da kayo lakan ni Marituyang, ti awan makan na. Ay, una yan. Ikan na kami manen apare. Ti imula may. Ay, bay am to manin. Kung nakno amom ti agmula, di mo gayam taripatwan. Ay, si Maduta nga ron pare. Pasensyaan na ko na. Agdagita kaon. Basta mangtid ka manen iti bini pare. Last chance yun No di mo pa ila taripatwan, ay. Di kayon ik-ikan apulaw. Nay, nagapuam nga Tata Badong. Dita barangay hall, John. Napan ko manin nala dagito'y binay ngay mula mi kanituyang ka. Anya? Kunak man no di mo kayat, ako na mat apolitika. Ay, kaya't ko itan, John. Iso agmula kami manay. Ala, taripatuan yung aminan dagiti mula yo. Tapno at damat maapit yo.
tabadong. Swerte ka. Tauray no saan ang nagtubo dagiti imulam na asyan latakan ka ni Kapitan. Iso asay saya atamon. Hala sige. Didon tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.